The members of the Jaintia National Council had met reporters at a press conference held on the 23rd of August 2023 to share their views on the second phase of border settlement between the states of Assam and Meghalaya. Speaking on the issue, the president of the JNC, Sambormi Lingdo, Lang nampak kita ke sorka ke deban senutu. Dalam tak kim subuh ya kini apa karbi atau mas kamsil. Habaka karukom kariti ke dustur kai per. Kumno kin kinyo ya kata ke jengida. Bak delet ba kariti ke dustur ke bang karkom ajat ke jongi. Karkom le nyam le karkom ke jongi. Haki babun ki bentak ke sorka kanang ban jeng ban ayu kan ban tumbe ya pot samang ba kita ki background ni kita kariti ke dustur ke jongi. Bantai lang seklan dan ini di finance country yang kipenar badelu banpan paina yang kisenang penar kibadana po Asam syakar di Jaintia kidang ya syakmat yang kejingin keren berkumbe yang purus labun kisenang kibahap apa akan neka eleka kila lebna syapok kajela Asam kunju ladang pai hakelian keriti kedustur ni kipenar ngilong rusba hakariti ke dustur lene kita ki customary law kabang membeli mulahikai tekejing kedi kalong lada jian bakite kin shnong pnar kinne hakajela Asam hato mano ban yada yaki bat kila am ban penne pensa yela ka jong kariti ke dustur nadu kepor bangila yo ya ke jing lai lu na ka tiu parang bat ke India kala shinshar ini ke sorkar India kala ayengi kata ka an hapok ke Constitution of India langba ka karni bandriu lane kata ka sikshidil bat yaki autonomous district council bakin long kum kinong yada ya kariti ke dustur ka an chongha chongman bakdarter namarwat ke sorkar India ru hakitu kipor kali ishay bakum ki jaj bandriu ki baritpat kidehok ban yo ya ke jingida ke bagerpang ban penne persa jela ke jong kariti ke dustur ka JNC ka tentu ya ki regional committee jong ki artni ki jela baki de ban thungno da kata ka historical survey khnang bukin la ban tip ya ka tenrai jong ki penar bat ban penbe ru ya urusan ka kungka historical background